Kaunti kamishna wa kaunti ya Embu ni ariritie mukana na kinya kujurita kirene nyomba cha wendia bwa nchobi bareba gutumira baruga changu giji kwendia nchobi ndegene watho akiaria ugite uri ukagwatikana akajukirweta gari riri ritoria kiwatho nera kinya ongerete mutugo juju ni juingi muno nterecha siakago akiuga ntukune ite kuraja bareba kuthithio ntububu bagekirwa mpine ritamwaniki na chotareria. County Commissioner wa kaunti ya Embu awete mbara ya kuvurana na njovi cia ivango thiini wa kaunti ya Embu irao matondo kwina andu maratumira iravu ciao iria mavetu marwa ni thirikari ya kaunti ya Embu kuthondeka na kwendia njovi cia ivango iria ngananie. Jacob Buo augite mwena wa Siakago nikuo cieko ino ciengivirite guku makigendaga na mbere na mungururio uyu wao niguo kuona aria engi mararuta biashara inongananie. Tuko na visa ya wale watu ambayo wanatengeneza pombe kwa zile license bars. Tuko na cases moja mbili. Kesho Monday tutaketi na CC kuhakikisha kwamba all the reported so far tumepata 2 cases ya wale watu wamekuwa licensed bado wanatengeneza pombe ile tunaita counterfeit, wanapata ethanol from wherever it is, wanakuja wanachanganya na maji kwa hizo premises then wanauzia wananchi. Na varia augite andu aria onthe makwithirwa biashara ri inongananie ni magukorwa magiocorwo makinya maviu ma kiwatho. Guku akiongagirira kuga iravuta ino iria irendia njovi iria itainginyanirio ikiro tiikorwa ikivewa marua ma wira ringi. Jana tu hapo Chicago tulishika mama fulani kwa license bar na tutahakikisha na sisi kwamba hiyo premise haitapata leseni mwaka huu. Ariti miario ino muthenya wa igoro thiini wa mambura ma Madaraka Day mwena wa kivaro kia Umau thiini wa gicigo mbunge kia Mbere Therero. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.